Ngithi ngikwenzelele naso. Sele sakhe isibuza. Busasho sisi. Ndisho kuwe ndithi bandi-ambusha. Bandibizela imithingi ezontsala uba abasandidingisha aba-snacks. Kanjalo nje. Njalo nje tata. Yazibe ngathi bandithufele ngesikhohlela apha embonjeni. Bekaphi? Hayi. Ngibazi-ke mina uxolo nje. Yazi noDoka akangitshela ngalutho cabanga. Hawu nguye kaloku inkokheli. Aphethe nguye. Nguye umuntu owazi yonke le nto. Manje wena noNqubeko? Hayi. Ambona lo. Hayi sisingeke mina angazi yabona nje yonke into nje la emndenini siyavela yabhidlika nje. Andithi-ke andikubize mntakwethu ndikubhenzisele le situation. Ngoba nawe ngenye imini kumele be careful ingabi nguwe sisi. Asuka uDonga asoza yenze leyo nto. Yabona Khathazile, abantu bakwaShabalala, abantu ababakhathaleleyo apha emhlabeni ngabo. Ewe thina sikhona sisebhathisele nje uzobazalela abantwana. Yazi, qiqa sisi. Bane be careful otherwise. Awutsha wena mama, zawukhala pha ku. Athanjongo.